Акбата Бүргөндү жылкы базары. Assalamu alaikum. Жерди качканы канчада атасыз? 65. 65. Базар канча турат? 50. 50 дейт. Эркек булачы бул? Эркек. Ооба, assalamu alaikum. Кандай жакшысызбы? Ден соктугуңуз жакшыбы? Жакшы. Канчада атасыз айда? 60 сурап атам. 60 миң. Базар бердиби? Жакшы сурайлык. Жакшы сурайлык. Эркек булачы өзү? Эркек. Эркек. Жакшы содаңыз берсин экен. Рахмат. Мыналар кимдиктен тайлар? Оптом экен. Оптом канчадан деп атыптыр? Канчадан деп атасыз? 60 tane kam var. 60 миңден тегизби? Tegiz kam var. Erkek kaç olur? Erkek. Erkek. Buna çıkmalar. Кайты сурап атасыз беке? Ооба. Канчага сурап атасыз? 28 миң сом болду. 28 миңге баалап атыр мына. Har bir eker. Bakın ver candan. Başka o. Assalamu alaikum. Тайды канчада атасыңар? 90. Сурап атасыз беке? Канчага сурап атасыз? 60 миң. 60 миңге сурап атыр. Эркек, а? Эркек. Жакшы. Ben ayttım o sırayı verdi. Байталды канчада атасың? 120'da otursun. Базар бердиби? Çok verelim. Беле сатып алып содаңар десин. О, му балалуу белерди сурайлы канчадан болуп атыр? Туган алдыңбы? 59 миң алдың, молодец. Жакшы экен да бирок мындай сындуу. Мына ушу 59 миң болуп тур. Assalamu alaikum. Köpek sizdikimi? Yok. Kancha деп атыр? 100 de attır. 100 миң деп атыр. Жакшы экен мында сындагы. Ukам, assalamu alaikum. Кандай жакшысыңбы? Ден сокту жакшыбы? Канча деп атасың? Байталбы? Беби? Бозбу боз эмес бул? Боз эмес. Боз эмеспи? Базар канча берди? 81-82. 81-82 миң берип атат дейт. Мынакей. Мына тайларды сурайынчы. Assalamu alaikum aka. Taylarda kançadan atасыз? 70'den. 70 миңденби? Сиздикиби? Булар кунандарбы? Сиздикиби? Канчадан атасыз? Bu falanlar bu yerler alışıptır. Ben bunu bağlı otam bunu sarına. Канчага багылдасыз, ага? Бул жанагы эмем данчак эмеспи? Kança sar? 68'ge. 68 миңге багылып атыр ушу. Мунасы. Sarısı. Сары. Bu kişilik iken belli. Наркыларды канчадан саттыңыз? Сиздики эмеспи? Азыр могу жерде баа болуп атат. Мынакей. Vardır. Biz. Ладно, булар соодасын берсин, дальше тап берели бул жакта. Ооба, assalamu alaikum. Тайды канча деп атасыз? Tayda 60 деп атам, кеми бар. 60 миң кеми бар деп атасыз. Ургачы эркекпи? Erkek kunan bul taymez. Кунанбы? Kunan o. Базар канча берди кунанга? Ağzı biri 48 vereyim dedi. 48 миңге баа болуп атыр да. Biri 50 bin vereyim dedi. Şuramız şu. Anam moğa veriyoruz. Канча сурап атат буга? Ким сурап атат муну? Канча болсо? Sırrı ötmeden tapıydı o. Уштага 48 миң баа берип атыр. Assalamu alaikum. Taş aka кандай? Жакшысызбы? Ден соктугуңуз жакшыбы? Кол дейт аттым. Жакшысызбы? Канча болду мунан ака? 54 sırada geldi. 60 миң деп атыр, 50 миңге сурап атыр муну. Кунанда. Кунанбы?
Урматтуу көрсөңөр, экран астында подписаться жазуу бар. Аны басып, коңгуроону басып, лайкты басып, канал аттаңыздар. Биз сиздер үчүн дайыма кызматтабыз. Мына ат баулу да буга. Канча болду? 70 миңге. Жашыган экен. Берем, Өзкөн сенби? Алейкум ассалам, анда жакшысыңбы? Сен сурап атасыңбы? Молодец. Содаң берсин. Assalamu alaikum ova. Buruldu kaçayda odasın? 95 ming odasın. 85'ke bermediniz. Bırak buna son ne kadar mı? TikTok'un bunda. Olsun. No yelge karapsa. Yel çiçek bakalım. Az mı onu basın biraz tartaylı. Alış. Kursançılık men berin mi? Assalamu alaikum. Kança kasır odasın ki? 71'ge. Birinci keyecek. Az canınızga baram. Biraz. 71'ge soru odasın be. Kunan mı bunu? Жазга кунан 71 миңге сурап аттыр. Исмай, содаңыз берсин ака. Сиңизге ийгилик. Өзүнүн акаларым экен. Ассаламу алейкум. Birinci kaycı. Ат сатайын. Birinci kez. Ya. Ат сатайын деп атасыз O ба? satavuz. Канчада атасыз басын? 130 da atam. 130. Bu işte az iyi çıkar. Bu işti deyт мынакей, тишин дагы көрүңүздөр. Az iyi çıkar. Мынакей, азы чыгылык. Базар канча берди? Pazar 100 berip atat. O şakalpak eken berip atat. Базар 100 берип атат. 100 berip atat. Кайсы жактан алып келдиңиз? Kızılcar. Кызылжар. Aksının Aksı. kızılcarı da. Аксынын Кызылжарынан келип тур. Birinci kanal dedin mi? Atlar karap koyunçtu. Geçin de görөсүz ака. Geçin. Биринчи кече. Birinci kez degen kanal. Ушатта сатылат экен, бирок жакшы экен мындай сыныда. Assalamu alaikum ova. Kunandарды качан атасыз? Bunlar bir ölemedi ki. Мына сиздики эмеспи? Мунусу гана сиздикиби? 75 bin. 75 миң. Базар канча берип атат? 60'a sıralar. Базар 60 берип атат. Şu kunanga. Şu жердин 110 миң деп атат. Канча болуп берди базар? Pazar 98 verdi. O 225 men 12 36. 12 36 мындай тегеретип тартып коюна, кимге керек болсо зона кылат. Сагер базарда сатылбай калса. Pazar satı olsa sal. Мынакей. Эгер рабочий ат керек болсо, мындай жакшынака ат бар экен. Жашы кандай бунун? 4 ас иди. Жаш экен да. Assalamu alaikum aka. Qanday yaxshimi? Desoqdan yaxshimi? Qancha surib atasiz? 70. 70 ga. Qunam ekan? Shu qunam 70 ming so'rasiz. Siz qanchada otasiz? 85 bin adam. 85 ming deyaptir. Uni alapakini so'rayinchi qancha deyaptir. Ukam, o'sha alan aydachi. Alapakini qancha otasan ukam? Ha? Sizlar kimi? Qancha otasizlar buni? Yesi jo'q ekan, bahasini so'rayin desam. Hurmatli ko'ruvchilar, kanalımızga atalib, o'z vaqtida ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib ko'ringizlar. Bu Aqbata Burgundum Жылқы базары.